Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonje kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 7 z'ukwa 10 2025. Kinshasa iracyatsimbaraye ku kugenzura ubwene gihugu bw'impunzi zigomba gucyurwa. Naho mu karere ka Muhanga gitifu ukekwaho kunyereza umutungo wa leta yatanze ingwate ya miliyoni 60 ngo aburana adafunzwe. Mu karere ka Nyabihu abakozi batandatu b'akarere n'umunani bo muri Ibuka barafunzwe. Umuhungu wa Tshisekedi wiciye umuntu mu kabari ari gutanga amafaranga miliyoni 29 z'amanyarwanda kugira ngo abiciwe baceceke. Mu Burundi ho ngo General Arengiyome Bunyoni yagize ibibazo byo mu mutwe ku buryo afungiwe yumva abantu akihisha munsi y'igitanda. Muri Uganda Bobi Wine yasabye Museveni kumushyikiriza ubutegetsi mu mahoro nawe akazamuha uburinzi. Naho Zelensky we ngo yatunguwe no gusanga ibice bigize drone na misile araswaho n'Uburusiya biva mu bihugu yita inshuti. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero. Nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Bayikaze muri amakuru arambuye duhere kuri Kinshasa itsimbaraye ko kugenzura ubwene gihugu bw'impunzi zigomba gucyurwa. Mu gihe akomeje gutekerezwa ku gucyura impunzi z'abanyekongo ziri mu bihugu by'ibituranyi biri mu Rwanda, Burundi na Uganda, mu nama ya 76 ya komite nshingwabikorwa y'ishami ry'umuryango w'imigeri ryita ku mpunzi iteranije Geneve, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimangiye ko izi mpunzi cyane cyane ziri mu Rwanda zidashobora gutaha mu bice bikigenzurwa na M23. Minisitiri w'umutekano kwegereza abaturage ubuyobozi n'ibibazo by'umuco Jacques Shabani yagize ati gutahuka ku bushake kandi byateguwe ku mpunzi z'abanyekongo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu turere turimo kwigarurirwa na M23 ntibishobora gukorwa hatabanje guhagarika imirwano, kugarura ubutegetsi bwa leta no kugenzura ubwene gihugu bw'abashaka gutahuka kugira ngo uko kugaruka kwemerwe. Kuri Kinshasa nk'uko inkuru ya Actualité Akadomo CD bivuga ngo kugutaha ku bushake bigomba kuba biri mu mpunzi z'abanyekongo zose ziri mu bihugu 9 byose bituranye na Kongo, aho umubare munini w'abari mu buhungiro bari muri Uganda bikavugwa ko yakiriye impunzi zirenga 600 z'abanyekongo. Komite nshingwabikorwa ya gahunda ya komiseri mukuru Excom iterana rimwe mu mwaka Geneve kugira ngo isuzume kandi yemeze gahunda y'ingengo y'imari ya HCR, igatanga ibitekerezo ku bibazo byo kurengera impunzi kandi kaganira ku bindi bibazo bitandukanye HCR bifite hamwe n'abafatanyabikorwa ba guverinoma ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Iyi nama ije nyuma y'amezi 3 nyuma yo gushyira umukono ku masezerano hagati y'impande 3, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na HCR. Amasezerano yashyizweho umukono ya Addis Abeba muri Ethiopia kugira ngo yorohereze impunzi gutaha ku bushake. Aya masezerano agamije gutangiza inzira yo gutahuka mu mutekano kw'impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo n'iz'abanyekongo ziri mu Rwanda. Umutangabuhamya yasabye Dr. Munyemana kugaragaza irengero ry'imibiri y'ababo bishwe.
umutangabuhamya mu rubanza rw'ubujurire ruregwamo Dr Munyemana Sostene wahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi yamusabye kugaragaza irengero ry'imibiri y'ababo bishwe kugira ngo izashyingurwe mu cyubahiro. Uyu mutangabuhamya yatanze iki cyifuzo ubwo yatangaga ubuhamya mu rugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa rubanda i Paris mu Bufaransa. Uyu mutangabuhamya yatanzwe n'uruhande rw'abaregera indishyi yatanze ubuhamya yifashishije ikoranabuhanga rya video conference aho yari ari i Kigali ari kumwe n'umusemuzi. Uyu mugore wavutse mu cya 1953 yavuze ko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi umugabo yafashwe afungirwa mu nzu yamenyekanye nka Maison 60 ayimaramo umunsi mbere yuko ajyanwa muri segiteri yatumba hafungirwaga abandi batutsi. Yavuze ko icyo gihe Dr Munyemana ari wari ufite inshingano zo kubika urufunguzo rw'ahari hafungiwe abantu cyane ko yari amaze gusimbura ari konsiyo segiteri witwaga Bwanakeye. Nyuma ngo haje kuza imodoka yari ya komine bitaga Ruhumba Ngegera itwara abari bafungiwe mu biro by'iyo segiteri bajyana mu biro by'uwari umushinjacyaha Sebushishi. Umutangabuhamya yasobanuye ko baje kuva ku biro by'ubushinjacyaha bajyanwa kuri burigade ya gendarmerie bakubitirwayo bikomeye. Nyuma bajyanwa ahantu biciwe ariko akavuga ko atabashije kumenya hariho. Atariko ntabwo nza hariho. Kuri iyi ngingo nabaza Munyemana kutubwira aho bashyize imibiri y'abantu bacu kugira ngo tuyishyingure mu cyubahiro. Ndizera neza ko azaho imibiri y'abaciri kubera ko aho biciwe hose yabigizemo uruhare runini. Uyu mutangabuhamya yavuze ko mu gihe cya jenoside we yari afite indangamuntu igaragaza ko ari umuhutu ngo kuko se yari umuhutu ariko nyina akaba umututsi. We n'umugabo we bari bafitanye abana 8 ariko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi umwe yaje kwitaba Imana. Abunganira Dr Munyemana bamubajije niba yari amuzi imbere ya jenoside asubiza ko mu gihe cya jenoside yumvaga Munyemana avugwa cyane ariko ko yaje kumenya uwo ari we byimbitse mu gihe cy'inkiko gacaca. Abatangabuhamya bakomeje kugaragaza ko Dr Munyemana yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko mu rupfu rw'abatutsi bafungiye mu biro bya segiteri yatumba. Urubanza rwe rurakomeje abatangabuhamya ku mpande zombi bakomeje gusobanura ibyo bazi kuri Dr Munyemana wari utuye itumba mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Mu kwa 12 kwa 2023 urukiko rwa rubanda rw'i Paris rwahamije Dr Munyemana ibyaha bya jenoside ibyibasiye inyoko muntu n'ubwinjiracyaha rumukatira igifungo cy'imyaka 24 ariko yasabaga kugirwa umwere. Urubanza rw'ubujurire rwatangiye ku itariki ya 16 z'ukwezi gushize bikaba byitezwe ko ruzarangira ku ya 24 z'uku kwa 10. Mu makuru y'ubutabera kandi kamarade wa Ferwafa yajuririye icyemezo kimufunga by'agateganyo. Kalisa Adolphe wamenyekanye nka kamarade wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yajuririye icyemezo kimufunga iminsi 30 y'agateganyo. Tariki ya 29 z'ukwezi gushize nibwo urw'ibanze rwa Gasabo rwategetse ko Kalisa Adolphe yari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa afungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko ngo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Kalisa aregwa n'ubushinjacyaha ibyaha bibiri byo kunyereza umutungo no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwari bwagaragarije urukiko ko Kalisa Adolphe akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'urugendo ikipe y'igihugu Amavubi yagiriye muri Nigeria no muri Afurika y'Epfo mu 2024 bigakekwa ko yanyereje agera ku bihumbi 21 by'amadolari mu gihe ari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa. Nubwo kamarade yahakanye ibyaregwa urukiko rwagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma akekwa kandi ko iperereza rigikorwa n'ubushinjacyaha bityo ko ari impungenge ko ashobora kuribangamira rutegeka ko afungwa by'agateganyo. Nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko Kalisa yajuririye icyo cyemezo mu rwisumbuye rwa Gasabo. Bitewe n'imanza nyinshi muri urwo rukiko biteganyijwe ko urubanza rwe mu bujurire ruzaburanishwa ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Mu karere ka Muhanga ho gitifu ukekwaho kunyereza umutungo wa leta yatanze ingwate ya miliyoni 60 ngo abona adafunze. Mukamutari Valerie wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibangu yahaye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ingwate ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda arenga kugira ngo akurikiranwe adafunzwe. Mukamutari Valerie araregwa icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta we n'umucungamari w'umurenge wa Kibangu Munyampundu Vedaste. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwabanje kugaragariza abaregwa ubushinjacyaha ndetse n'abunganizi babo bane niba kuburanishiriza uru rubanza mu ifasi y'urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye bitababangamira kubera ko aho bashinjwa gukorera icyaha ari mu ifasi y'urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba. Bose bavuze ko ntacyo bitwaye baramutse baburanishirijwe Nyamabuye kuko bahatuye kandi ariho ubugenzacyaha bwabafatiye. Nyuma yo kumvikana kuri izo nzitizi urukiko rwahaye ubushinjacyaha ijambo kugira ngo bugaragarize urukiko icyaha aba bakozi bashinjwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko bushingiye kuri raporo yakozwe n'abagenzuzi b'akarere ndetse n'ikirego katanze gishinja Mukamutari Valerie wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibangu kuri ubu wamaze kwirukanwa mu kazi nk'uko byavugiwe mu rukiko ndetse n'umucungamari Munyampundu Vedaste wahagaritswe ku mirimo yo mu gihe cy'amezi 3 ku icyaha bahuriyeho ari cyo kunyereza umutungo wa leta. Buvuga ko muri iyo raporo bufite yerekana ko Mukamutari yihaye ububasha bwo gutanga isoko rya leta rya miliyoni 15 nta burenganzira afite kandi nta piganwa ryigeze ribaho. Ubushinjacyaha bukavuga ko hari izindi miliyoni 7 zirenga Mukamutari ashinjwa zasohowe kuri konti y'umurenge mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni mu gihe Munyampundu Vedaste ashinjwa kunyereza miliyoni 9 ayo mafaranga yose akaba akubiye muri raporo y'abagenzuzi kandi ko abaregwa babyemera kuko banayisinyiye.
Mukamutara ahakana ibyo aregwa akavuga ko miliyoni 15 ashinjwa kunyereza Kigeli Kibangu yasanze umuhigo wo gusana inyubako za leta ziri mu tugari dutandatu n'ibiro by'umurenge uri inyuma bafatanya n'inama njyanama gukoresha rwiyemezamirimo usanzwe atuye Kibangu kandi ko mu mezi 3 bari basigaranye kugira ngo umuhigo bawese babonaga ari makeya barahatana kugeza ubwo bawesheje ku kigero c'100%. Uregwa yavuze ko atemera miliyoni 7 arenga ashinjwa kubera ko abagenzuzi bazigaragaje igihe umucungamari atarahari kuko yari yarahagaritswe mu kazi mu gihe cy'amezi 3. Maître Bambe Jean Paul na mugenzi we Maître Abomo Adonizo Munyakameruni waburanaga mu rurimi rw'igifaransa afite umusemuzi babwira urukiko ko rwarekura uwo bunganira bashingiye ku ngwate y'umutungo utimukanwa ufite agaciro ka miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda yatanze hakiyongeraho abantu babiri bashobora kumwishingira basanzwe bazwi kuko umwe ari umuntu ukora ubushabitsi undi akaba umuyobozi w'ishuri. Bavuze kandi ko ibimenyetso by'ubugenzuzi bwakozwe n'akarere bitagomba guhabwa agaciro kuko bufite inenge kandi ko buvuguruzanya n'iby'itsinda rigari ririmo abunganizi abagenzacyaha abashinjacyaha ndetse n'abaregwa babonye kuko hari abaregwa bahawe amahirwe y'umwanya mukeya babasha kubona zimwe mu mpapuro zigaragaza ko hari amafaranga yakoreshejwe mu buryo bukurikije amategeko. Maître Sindambiyo Selemani na mugenzi we Maître Rubagumya bunganira Munyampundu Vedaste bo bavuga ko nta hantu umucungamari ahurira n'amafaranga ku bushinjacyaha bwagombye gukurikirana banyirije amafaranga kandi ko bahari bugahindura inyito y'icyaha buvuga ko ari cyo kunyereza umutungo wa leta uwo bunganira ashinjwa kandi ataragikoze. Bavuze ko gukurikirana umuntu afunzwe atari ihame basaba urukiko kurekura Munyampundu Vedaste ahubwo rukamutegeka ibyo agomba kubahiriza. Urukiko ruvuga ko icyemezo kuri uru rubanza kizasomwa ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa 10 isaa 8 z'igicamunsi. Mu karere ka Gasabo umugabo akurikiranwaho kwica umugore we amukubise inyundo. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bukurikiranye umugabo w'imyaka 36 ukekwaho kwica umugore we amukubise inyundo. Iki cyaha bivugwa ko cyakozwe ku itariki ya 16 z'ukwa 7 muri uyu mwaka mu kagari ka Gasharu k'umurenge wa Kinyinya y'akarere ka Gasabo ubwo umugore w'imyaka 35 yasangwaga mu cyumba yapfuye afite ibikomere mu ijosi mu nda no mu mutwe. Iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuri ivuga ko mu kindi cyumba cy'iyo nzu hasanzwe inyundo n'ipiki biriho amaraso. Ubwo yabazwaga uregwa yemeye icyaha ariko asobanura ko yishe atari umugore we ahabwa ari undi mugore washakaga kumurwanya. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akurikiranwaho giteganywa kandi kiganishwa ingingo 107 y'itegeko rya 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aramutse hamwe nacyo yahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Naho umugabo n'umwana bafatiwe mu rugo rw'impinga nzima bagiye kwibayo. Abantu babiri barimo umwana bafunzwe bakekwaho kwiba mu rugo rw'impinga nzima mu karere ka Nyanza. Kuri station ya polisi ya Busasamana muri ako karere yafungiye abantu babiri barimo umwana bakekwaho kwiba muri urwo rugo. Cyamakuru Umuseke cyanditse ko mu kagari ka Mushirarungu mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza ari urugo rw'impinga nzima bafashwe bagiye kwibamo. Abantu babiri barimo umwana w'imyaka 12 n'umugabo w'imyaka 54 bafashwe bakekwaho kwiba imbabura yakoreshwaga mu rugo rw'impinga nzima. Aha nahubakiwe abasaza n'abakecuru basizwe heruheru na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bakaba ndetse ngo bafatiwe mu cyuho bari kwiba mazutu litiro zigera kuri 60 zikoreshwa mu gucana muri ruriya rugo. Umuvugizi wa polisi mu majyepfo y'u Rwanda CIP Kamanzi Hasani yavuze ko ribu yatangiye iperereza. Polisi iraburira abantu bijandika mu bikorwa bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage kubyihorera kuko ari ibyaha bihanwa n'amategeko kandi uzajya bigerageza polisi izajya imufata imushyikirize ribu. Polisi kandi yashimiye abaturage bakomeje gutangira amakuru ku gihe agamijwe gukumira icyaha kitaraba cyangwa aho cyabaye kikarwanywa. Mu karere ka Nyabihu abakozi b'akarere 68 bo muri Ibuka bafunzwe. Abakozi 6 b'akarere ka Nyabihu n'abayobozi 8 bo mu muryango Ibuka muri aka karere bafunzwe bakurikiranwaho buriganya mu myubakire y'inzu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Mu bakozi bafunzwe arimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyabihu, umuyobozi w'ishami ry'imibereho myiza, umukozi ushinzwe gutanga uburenganzira bwo kubaka n'abandi bakozi bo muri ayo mashami. Hafunzwe kandi perezida wa Ibuka muri aka karere n'abandi bayobozi bo muri uyu muryango mu mirenge 7 yagombaga kubakwamo inzu 17 z'abarokotse jenoside. Ku rukuta X urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko batangiye iperereza kuri aba bakozi n'abayobozi nyuma yaho bimenyekanye ko hubatswe inzu 15 muri 17 zateganyijwe ariko nazo ntizubaka uko bikwiye. Nko mu kagari ka Mutaho mu murenge wa Rambura byagaragaye ko hari inzu 2 zitarangiye neza kuko hari ibikoresho bitahageze, nyamara abakoraga iyo mirimo barasinyaga ko byose byakozwe neza. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Ntibitura Jean Bosco yemeje ko abantu bose bafunzwe, asobanura ko bakurikiranyweho ibyakozwe nabi muri gahunda yo kubaka izi nzu. Yasabye abakozi gukora inshingano neza kandi bakirinda kuzikoramo amakosa, ndetse yibutsa abaturage ko nta gikuba cyacitse muri aka karere kuko bazakomeza guhabwa serivisi. Abafunzwe kuri ubu bari kuri station ya RIB ya Jenda. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai. Amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura
na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'itatu kubinyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatase uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutugana aho dukorera Igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatase ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Mu makuru avugwanze y'u Rwanda, M23 yafashe Luke na Murema. Uduce twa Luke na Murema two muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru twafashwe n'inyeshyamba za M23 nyuma y'imirwano ikaze yazihuje n'ihuriro ry'ingabo za leta. Abaturage bo muri turiya duce babwiye Actualité Akadomo CD ko nyuma y'ifatwa rya turiya duce ingabo zo ku ruhande rwa leta zahise zisubira inyuma zerekeza mu gace ka Ngururu. Imirwano yasize M23 ifashe Luke na Murema yamaze umunsi wose, ndetse amakuru akavuga ko yatumye abaturage bakwira imishwaro, bamwe bahungira mu bihuru mu gihe abandi berekeje mu gace ka Ngururu gaherereye mu majyepfo ya Masisi. Kugeza ubu nta mubare ntakukura atangazwa bahitanywe cyangwa bakomerekeye muri iyo mirwano. Muri Masisi M23 yarwanaga n'ihuriro ry'ingabo za leta Kinshasa, mu gihe nanone impande zombi zarimo zirwanira mu bice bikikije teritwari ya Shabunda yo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, aho inyeshyamba bivugwa ko zishaka kwigarura centre ya Shabunda na Mwenga. Mungu wa Tshisekedi wiciye umuntu mu kabari ari gutanga amafaranga miliyoni 29 z'amanyarwanda ngo abiciwe baceceke. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko umuryango wa President Tshisekedi uri gutanga amadolari 20,020 ni miliyoni 29 amafaranga y'u Rwanda kugira ngo umuryango w'umukozi wo mu kabyiniro uheruka kuraswa n'umuhungu wa gapfa uceceke. Kwa gatandatu cy'umweru gishize nibwo Anthony Tshisekedi usanzwe ari umuhungu wa President Tshisekedi yarekuriye urufaya rw'amasasu mu kabyiniro kitwa Nuovo gaherereye muri commune Gombe mu mujyi wa Kinshasa. Amakuru avuga ko aka kabyiniro gasanzwe ari ak'umuhungu wa Bahati Lukwebo wahoze ari President wa Sena ya Kongo. Umunyamakuru Steve Wembi abinyujije ku rubuga rwe X yatangaje ko Anthony Tshisekedi ukunze kwiyita igikomangoma cya Kongo yateje imvururu muri ako kabyiniro nyuma yo kugahuriramo n'inkumi bahoze bakundana iri kumwe n'undi mugabo. Uyu muhungu wa President Tshisekedi ubwo yarekuraga urufaya rw'amasasu, amakuru avuga ko byarangiye umwe mu bakozi bo muri aka kabyiniro apfuye. Wembi uri mu banyamakuru bakomeye muri Kongo avuga ko kuri ubu umuryango wa Tshisekedi uri gutanga bitugu kwaha uwanya kwigendera ibarirwa mu madolari 20,020 kugira ngo urucurumire. Usibye uwarashwa gapfa bivugwa ko ari n'abandi bari muri kariya kabyiniro bakubiswe bagirwa intere. Mu Burundi ho ngo General Alain Guillaume Bunyoni yagize ibibazo byo mu mutwe ku buryo afungiye yumva abantu akihisha munsi y'igitanda. Umuryango APRODH uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi watangaje ko ubuzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe kuva mu 2020 kugeza 2022 buri mu kaga. General Bunyoni yatawe muri yombi mu kwa kane kwa 2023 akurikiranywe ibyaha birimo gushaka kugira nawe President Evariste Ndayishimiye. Yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu kuri ubu akaba afungiye muri gereza nkuru ya Gitega. Perezida w'uyu muryango Pierre Claver Mbonimpa yatangarije igitangazamakuru RPA ko General Bunyoni afungiwe ahantu ha wenyine mu cyumba gifite ubuso bwa metero 4 kuri 4 kandi gihora gifunze. Ati aho hanafungiwe arafunze ku buryo adashobora no gufungura amadirishya, ariho ingufuri. Nta muntu n'umwe mu muryango uza kumureba atari umugore we n'umwana we. Umuyobozi wa gereza cyangwa umwungirije yagiyeyo agenda aherekejwe n'abapolisi 3 kugira ngo barebe ibyo bavugana, nabo nyine baracungana. Mbonimpa yasobanuye ko iyo General Bunyoni ahawe umwanya wo kujya kota izuba ari maraho iminota 40 kandi ngo haryotera hazitijwe ubuyungirizo nk'ubw'inkoko.
nk'uko yakomeje abivuga ubuzima bwo mu mutwe bwa Bunyoni ngo bwarahungabanye cyane kuko iyo hari abagiye kumureba aho afungiwe bamuhamagara ntiyitabe bamusangamo bagasanga yihishe munsi y'igitanda. Yavuze kandi ko umugore n'umwana wa General Bunyoni bamusuraga inshuro ebyiri mu cyumweru ariko bakaba basigaye bamusura kabiri mu kwezi bitewe n'ikibazo cy'ibura rya peteroli. Mbonimpa yatangaje ko abaganga b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe basuye Bunyoni bakora raporo ivuga ko mu gihe atakwitabwaho ashobora no gupfa. Muri Uganda ho Bobi Wine yasabye Museveni kumushyikiriza ubutegetsi mu mahoro nawe akamuha uburinzi. Umunyapolitike Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi ku izina rya Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda yijeje Perezida Yoweri Kaguta Museveni ko azamucungira umutekano naramuka amushyikirije ubutegetsi mu mahoro. Robert Kyagulanyi umuhanzi wahindutse umunyapolitike ari mu bakandida bazahatana na Perezida Museveni mu matora ateganyijwe mu kwa mbere k'umwaka utaha. Yabitangarije mu karere ka Mityana ubwo yararimo yiyamamaza. Yabwiye abamushyigikiye ko mu gihe cyose Perezida Museveni azakomeza kuguma ku butegetsi abanya-Uganda bazakomeza guteseka. Ati Museveni natanga ubutegetsi mu mahoro tuzamurinda. Kyagulanyi cyakora yasabye abayoboke b'ishyaka rye rya NUP kuzitabira amatora ku bwinshi bagatora ko Museveni yava ku butegetsi. Robert Kyagulanyi mu byo yijeje abanya-Uganda mu gihe baba bamutoye arimo kongera imishahara y'abarimu ndetse n'abakozi b'inzego zishinzwe umutekano. Igihugu cya Afurika kigiye kuba icya mbere ku isi gitunze Sukhoi 57 nyuma y'Uburusiya. Igihugu cya Nigeria biravugwa ko cyamaze kugura indege 12 zo mu bwoko bwa Sukhoi 57 zisanzwe zikorwa n'igihugu cy'Uburusiya. Ibyaya makuru byagiye hanze nyuma y'inyandiko zibanga z'uruganda rwa Rostec rwa leta y'Uburusiya zashyizwe ku karubanda kubw'impanuka. Izo nyandiko zirimo ubutumwa bw'imbere muri rwa ruganda, amakuru arebana n'ibikoresho byiganjemo ibya gisirikare Uburusiya bwohereza hanze yabwo igihe cyo kubyoherereza ababiguze ndetse n'igiciro cyabyo. Zirerekana ko iki gihugu cyagurishije indege 48 zo mu bwoko bwa Sukhoi 35 zaguzwe na Iran, izindi nka zo 16 zigurwa na Ethiopia ndetse 12 zo mu bwoko bwa Sukhoi 57 zigurwa na Algeria. Ibi bivuze rero ko Algeria yaba ari cyo gihugu cya mbere ku isi gitunze ziriya ndege ziri mu zambere z'intambara zigezweho Sukhoi 57 nyuma y'Uburusiya busanzwe buzikora. Na nyuma y'imyaka 2 amazi iteye Isiraheli ONU irasaba ko irekura akakanya bashimuswe basigaye. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abimbye yasabye ko abashimuswe n'amazi basigaye bakiri muri Gaza barekurwa akakanya kandi nta mananiza nyuma y'imyaka 2 ishize umutwe w'abanyapalestina ugabye igitero majyepfo ya Isiraheli cyicuyemo abantu. Mu itangazo ku rubuga nkoranyambaga X, Antonio Guterres yavuze ko uburyo bwo guha icyubahiro biciwe mu gitero cya Hamas cyo ku itariki ya 7 z'ukwa 10 kwa 2023 ari uguharanira ko habaho amahoro atabera kandi arambye. Guterres yongeyeho ko ayo mahoro yatuma abanyapalestine n'abanya-Isiraheli n'abandi bo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati babana mu mutekano mu cyubahiro no kubahana. Mu gukomoza kuri gahunda y'amahoro muri Gaza ya Perezida wa Amerika Donald Trump, Antonio Guterres yavuze ko iyi gahunda itanga umwanya ikaba igomba kubyazwa umusaruro kurangiza iyi ntambara yiciwemo abantu. Kuwa mbere Trump yabwiye abanyamakuru ati dufite amahirwe menshi cyane yo kugera ku masezerano kandi azaba ari amasezerano arambye. Dusoreza amakuru kuri Zelensky watunguwe no gusanga ibice bigize drone na misile araswaho n'Uburusiya biva mu bihugu yiti by'inshuti. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko utwuma dukorerwa mu Bwongereza turi mu bice birenga 100,000 byakozwe n'amahanga bikuye muri za misile n'indege zitagira abapilote zikoreshwa n'Uburusiya mu kugaba ibitero kuri Ukraine. Perezida wa Ukraine yasabye ko ibihano byashyirwa mu bikorwa neza nyuma yo kuvuga ko ibyuma bimwe bikomoka mu bihugu by'inshuti birimo Ubudage, Ubuyapani na Amerika byagaragaye mu ntwaro z'Uburusiya. Ishami rishinzwe imari n'ubucuruzi ryatangaje ko riherutse gushyira ingufu mu guhashya ibigo byo mu Bwongereza bicuruza ibicuruzwa byabyo ku gisirikare cy'Uburusiya nk'uko BBC bivuga. Umuvugizi wa guverinoma y'Ubwongereza yagize ati dufata raporo z'ibicuruzwa biva mu masosiyete yo mu Bwongereza biboneka mu ntwaro z'Uburusiya nk'ikintu gikomeye. Yavuze ko guverinoma yabujije kohereza mu Burusiya ibicuruzwa ibihumbi n'ibihumbi arimo n'ibikoresho byose byo ku rugamba Ukraine yatugejejeho, yongeraho ko bashyizeho n'ibihano bikaze cyane. Perezida Zelensky kuri X yagize ati za microcomputers zikoreshwa mu kugenzura indege zitagira abadereva zikorerwa mu Bwongereza, ni ngombwa guhagarika gahunda zose zidakurikiza ibihano. Yakomeje avuga ko ibice bikomoka mu Bushinwa, Taiwan no mu Buholandi nabyo ngo biri mu byagaragaye mu ntwaro z'Uburusiya. Shito bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru Zelensky watunguwe no gusanga ibice bigize drone araswaho n'Uburusiya ziva mu bihugu yita inshuti niyo dusoreje gahunda y'umunsi mu itangazamakuru. Reka mbashimire kwa mwari mudukurikiye, mbararikire gukomeza kurindira ibiganiro bikuru rubuga mugira amahoro. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center, uyu munsi bakaba bari mu kazi abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera.
Fondazione Macegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura ariko kwiga muri Macegalia Vocational Training Center.